Dobar dan! Gledam vas kako izgledate. Imate li podočnjake? Ne. Nemate, znači naspavali ste se nakon napornog jučerašnjeg hodanja po Vojniću u maškarama. Jesu li vrećice bile pune? Da! Znači ljudi su bili darežljivi, pa vi ste to i zaslužili. Danas je 6. ožujak 2019. godine. Nalazimo se na izvlačenju dobitnika kviza Kaj je kaj. Danas nam izvlače dva dječaka, vrlo zgodna, mahnite mi. Smijete mi i vi drugi mahnuti. Ok, Mihal, protresi kutiju. Odveži. Dobro, ide znači. Dobro. Makni poklopac, promiješaj rukom. Mihal, makni poklopac, promiješaj rukom i izvuci prvog dobitnika. Pojam je bio betežan. Bolestan, drugi ja, Jasmina Šakinova. Šakinović. Dobro, pljesak za Jasminu. Znači, Leo, izvlačimo učenika viših razreda. Rješenje, razred. Tek onda ime i prezime. Bolestan 7. B. Gabriela Dizdar. Pljesak, bravo, vidimo se sutra, bye bye.